Now, unit kita ni, kalau orang lain, competition kita tu, renovate maybe 40,000, 50,000, kita akan sengaja tambah 10,000 hingga 20,000. Sebab what we begin to realize is that you'll be better off competing for rich tenants than competing for poor ones, right? Korang perasan tak? Buat bisnes dengan orang berduit ni senang. Buat bisnes dengan orang tak berduit ni susah. Dia banyak songeh, banyak tanya, banyak demand, lepas tu nak bayar sikit. Betul tak? Betul tak? Right? So dengan yang mereka yang berduit ni is very different. Dia datang, dia tengok, if the only one yang macam ni, okay, I agree. Done. So, unit ni dengan unit yang tadi dia menarik sebab dia ada dual. Remember, is dual key. Both of these development dual key. You beli satu, you dapat dua unit. So for that 700,000 tu, you actually dapat dua ketul unit, boleh jalan kaki pergi pavilion, boleh jalan kaki pergi PRS. Dan sebab 50% discount. So, for some clients, interestingly, satu unit dia buat long term deal. Dia ada unit dia buat apa? Dia buat short term. Right? So, kadang-kadang dia dapat 6,000, kadang-kadang dia dapat 8,000, kadang-kadang dia dapat 12,000. Right? Unit short term ni biasanya kalau time pergi sekolah memang mati. Okay? So, you kena buat something different that differentiate your unit to the point your unit is unique. So, you nak beli development, not only development yang ada unique USP, you juga kalau boleh your unit personally kena ada USP. Right? So sekarang ni anything under rumah mewah, whereby for example hari ni if you are a fund capital client and you beli rumah di kawasan tempat mewah, kita actually ada program whereby kita akan bagi you 6% rental. So basically takkan rugi, tapi you kena fulfill kita punya renovation spec. Right? So again, kalau you jenis takut tak nak beli property yang rugi, become a client, you boleh access to deals yang minimum boleh dapat 6%.